Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo sasalanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo. Réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo, toujours. Ça la vlog na marginal de Luanda. Na marginal de Luanda estou aqui a passear, a pegar ar livre, ar fresco, ar assim natural. Parce que biso na poto kuneza ar na biso za katro, nyoso zali tobeka ka ni pollution. Aqui a poluição é pouca. A poluição precisa ter ar fresco aqui na marginal de Luanda, olha, estou aqui com Pedro. Tozo beta mwa turo awa, tozo linga to benda na benya na deja parce que tozo ke na biso na bayro na biso. Mwa donc tozo beta mwa tuto zaka mwa mpepe sa biso mwa bien. Donc awa na kati Luanda. Luanda nde makamba. Onde kuna ngabo ya ko investir na mboka na bino. Oya ko investir na mboka na bino donc mboka ezali nango malgré même mboka eza. Bat bazo vivre pe kaka. Batu pe bakosila te, batu pe tokokima te, donc batu baza wana faut toujours donc batambusaka mboka. Awa Luanda, villa Luanda, dans Luanda by night. Luanda by night, General Assembly Luanda by night. Luanda by night. Yeah, this is Luanda by night. Look at that. The people thinking this one is a jungle, but Luanda is not a jungle, you know. This is Luanda by night. This is the city of Luanda, is the capital of Angola. Yeah, look at that. It's a beautiful. This is Luanda by night. Yeah, I'm just walking here, you're getting just fresh air. That's fine. Yes. Bonjour, Makamba boy. Bozonga na Luanda. Vous comprenez? Bozonga na Luanda. Donc, deux autres dans la mission Malemba, ou tout ça là. Tout ça là. Donc c'est ça. Pour ceux qui ont outil net, qui ont Luanda comme pas place à boiter. Dans un net qui a outil nous n'embanda qui va casser outil nous na wish. Yeah, this is the city of Luanda. It's beautiful anyway. I like it. I like it. Giovanni, you see? Princella, you see the city of Luanda? Yeah, I show you Luanda by night. It's beautiful. Why they teach you at school that Africa only jungle? Africa is not only jungle. Africa is beautiful. Look at the country. And this is Luanda by night. I'll show you again once more. This is Luanda by night. Wow. This is Luanda by night. Luanda by night is beautiful. This is Luanda by night. Look at that. It's a beauty. The city of Angola, you know, the capital of Angola, Luanda. So we are working just by margin only. You can see here, this is a sea, Atlantic Sea. Anyway, Luanda by night. Kuna nduzana sharamina journaliste na biso. Tuyagina obeta tour porozo mawa imato salama interview pour la réflexion. Alors tout ça, moi, petit interview pour la réflexion. Donc, donc we are going home. I'm going home, and I like the staying here by night. I'll show you Luanda by night. Look at Luanda; it's a beautiful country anyway. Yeah. Donc, you know, essa aqui é a cidade de Luanda, a minha cidade. Eu cresci aqui em Luanda. Cresci mesmo aqui em Luanda, ninguém vai falar porque você não sei o que, eu sou mesmo pura angolano mesmo.
angolano mesmo de genuíno, angolano mesmo de verdade. Eu cresci aqui em Luanda. Luanda é a minha terra. Luanda é a minha terra, eu cresci aqui. Ninguém pode me falar porque não, nesse caso veio de fora, não, eu não vi de fora, eu sou daqui mesmo. Eu cresci aqui, para conhecer quase todas as partes, mas mesmo que tenha assim um bocadinho diferente, mudou muito e muitas construções, muitas ruas, não sei o que, muitas estradas, mas continua a ser o meu país. Donc, comigo usara mwa bilang, tomi ko expliquer batu nyonso tu. Na mboka nini nazalia na Luanda, pai na yeko sala mwa tu. Alors makambo na yeko sala pe c'est bon. Alors na ozonga na ngai kala mingi te, donc kala mingi te bo na ngai. Na ngai na mboka na biso Matondo. Ya bande kuna ngai ko jaki na pose. Tote ko za fumu awa. Nous avons posé la question à Komaki Luanda, vraiment en CP na ville na ye. Toza pela nive na ye awa. Ni kwa tamba na fumu, oleza na ye. Bon, so na ye komandinga smoni amoni fumu ida mo. Katika je kuna boda mti. Ayo kuta ye akoni amoni fumu a CP na ville na ye. Ya tokuta ye ni isso vai ser bem aí, um dia comum, seria comum. Gostei. Eu sou Pedro, sou primo do Tchau. E já faz muito tempo também que eu não conhecia esse tipo pessoalmente. Só vi nas imagens, nas fotos, me explicavam que nesse aqui, eu moro em Londres. Agora conheci o tio pessoalmente, me sinto muito feliz por ver o tio pessoalmente, apenas só lhe vejo, só eu costumava lhe ver a foto assim, é pela primeira vez que eu falo o tio. A mãe disse que já faz tipo 35 anos, diz que ele viajou, nunca mais pisou aqui em Angola, mas Deus ajudou, né? Me sinto muito feliz, hoje agora estou com o meu tio. Já estamos presentes cá, por ver. Me sinto muito feliz por conhecer o tio pessoalmente, por lhe ver também pessoalmente. É uma alegria bastante de ver e de dar mais uma volta aqui em Angola. Me sinto muito feliz. Mungu yobi sibu na ye ninga sepeli makasi komona ki na ye mbala liboso mbala liboso mona ye amona ki na ye donc ki ne teka kende déjà ye nana bondani te tano ba ne bela sana donc teke na ibo na moita sai pili tute singwa donc aumeli makasi tika ke bina na bondani te donc asepe komona ye pona mbala liboso. Bon, tout le monde est bandé dans mon étude, pour la mission de la soirée, tu peux t'aoumer la porte ailleurs, comme à Baminene, donc on a battu sur la germe, mon son déni. Si vous voulez, ma soeur, mon étude est à gentil, à simple, à comment, on a mon étude de l'Uban et à Awa. Pour moi, disse, certas pessoas que quando vêm da Europa, são assim, meio ignorantes. São assim um pouco meio racista, talvez muito tempo já fora, vindo aqui em África, vai ver todas as coisas diferentes, mas nesse pouco tempo que eu convivi com o meu tio, nesse momento também que eu convivi com ele, não, vi que o tio é uma boa pessoa, não é ignorante, não é assim racista, não, conversa bem, sabe estar com as pessoas, aproveitar nas imagens, eu tio. Me sinto muito feliz, é uma pessoa assim simpática, né? Ignorante. Não, é tudo. Bom, eu vou morar na casa de lobby, então usar sempre, usar gentil. Para me fazer o meu outro bonete, o zaneto, os acaba de menino, como tipo, eu me lembro. Donc, eu pendant témoigner vraiment que non, usar bien, usar sempre, donc aussi qui parisien au part. Donc, nous avons l'année pour moi parce que c'était ma place. Donc, tant que je suis dans la botamité. Bon, merci. Franchement, on a la qualité de la botamité. Mais on a la botamité.
mais ce qu'on a sali plus de 34 na photo donc na 35 ipo bando komoni na ba photo ouais bon na komoni na photo on a tout mais comme ça na photo mais kukuta na professeur mambo ye mara nimesoma yeye na mwenye na mo capaz de intelligent alafu déjà mayele na mtu wa kutravailler na yeye alafu mayele na sekiko za na yeye loko mosusu ndeka kujua na zaka ignorante na ignorante wakati mwingine parce que lobby yengite ya lobby to iba katena na usumalo ezate kiso yuzana position ko uti ko to ndongona bantu mwingine ba kupamba ngona ba blo kwana ngasa kana ngo kwa yini na ngasa kana ngo yoso ki eza la zali kinanga eza la zamana kazi nanga eza kulingana za mkono mtu sasa 10 adi pour business kia kimkono ezate ko za loko za papa leki akuzumura ki mtu azamana kazi na yo esto subini ndio somali wengi ndio posso respeitar na isso na we humano eza pesa kibongo toke mkono so kisa komi mkono no pese eza ko mwana yo muti so kisa komi adiki ko pese respect ya adiki yesa kana mwana ndani hapo tazana kwa kile mzungoni ya sawa wanazoma tembea ba taxi nazo sana mingine tekeo taxi na matate ebo na moto pe nazoma kana ndani comme si na na hapo c'est comme ça donc bien na sécurité ko sala na ye moni ngai marqué na za to santira ngamda mayele parce que pas mtu mayele zobeka kama mayele zobo kwa ko so sa mtu fa zoba zoba ko profiter mingi na kwa sita za zoba alors donc mtu ko sama mayele alors ngana za kandi mwana donc ko na profiter ko parce que ko ye ko na kasha kijunga ki mtu akongana nyoso azake mtu azwa nyoso kwa bibi azake eza ra kutoza mapango busy kuzana wana yeye alwana yeye eza za mapango penzi mtu sio kukibulana kana betu kutulana tu penzi betu ndio comprendre alors mtu mayele azanga mayele kaka mayele alors aza la page moko na sebeni kwa de Spain nous les appelle la première place comme on de Spain c'est comme c'est bien donc ndo yeba ozoyeba so banzela vraiment te moto azotambusa yo na lwanda koyeba vile je vois que eza niveli koza na ye yeli ndavone na ngai parce que nga moko na okuna comme na ndimsao nga moko na okuna nazomona mwa bareference mikini ke mona zotuni o nini yo na bisingaki première de mayo Santana donc place boy place mona menda kozoma image na ndo kote so na mona na ndo kote la awa mais ndenge mboka change batonga donc eza bita pasi donc ngana kindana nzela pananga na zoba ndenge kuti pananga okomi na mambolo bazo bisana ke ko modele zalaka awa na zo pananga ke na soki yete na weba te ndenge mukino gidi na ngana Rwanda eza ye na kuzuta ngana ye na kuzuta kuzuta zito soki to kuzwa yangu soki pe to beta makolo to beta makolo donc là on est dans ça vraiment intéressant parce que moi j'ai exemple ozomona funta donc asali bane ebele na poto na ye azotambola na taxi azotambola na neve na ye azomata bamoto donc ozomona ke moto asala komikitisa donc mosu akende kaka frante azali kaka senga soka ye aliamona bato bakoni mpo kozaluka funza ozomona boye nzambe alingaka bato boye bato banzaka bakoko akopambola liso ya mitala neve aza na esenga kotambola na time na ye vraiment eza kitoko makasi bon tokomi na so na suka omoni nevati funzabu omoni ye ya toza awa toyaki yamona ni marginal tozotambola tokomi na suka tokomi ozomona biso tokoki baplace mosusu na se tozwa baimage na se tokolasa mino baimage ya bai matondo ciao